Re phutogole sentle. Maleboa magolo ba ga Malete ka nna hatshe me ke tla tsaya sebaka se go dumedisa ka tshwanelong beng ba kgotla e borara rangwane le marara otlhe ba ba leng hano mo mosong ono go simane le bemba me marara khosi go tswa ko Mogobane go Sisirudi ga ke le mogope o tswang ko Taung a kere ko ntleng ga morena ba banye Ramolefe ke a leboga motho wa batho ba emetse mme go le go ntle jaanne re na le bo malume a rona go tswa ka ha mo go nyeka ba hurutsi ke eno a sentseng lenaneo ka go simolola tsa dikgang pele re ise re amogele ano ga motho e le malome a lona le tlogela ya la be le sala morago ka a tsamaisitseng ka teng mme re lebogetse thulaganyo eo ka gore e hile mongwe le mongwe sebaka le baeng ba rona gore bo ba lemoga gore re ntse re tsweletse jang ga re ne re jaanong ga re ka ra haba ga rona sebaka sa go bua mme ke re mo go faphegileng jalo re a leboga re itumelele gore re na le modulasetilo o tlang ka komiti yone ya number 13 district executive committee ya crime prevention se tona se ke se ratang na ko re le bogosi go na le tshetlana eo e re neelang section number 19 airing every Khosi shall to the best of his or her ability prevent commission of offenses within his or her tribal area me be sa re ga e bua jalo e ra Khosi a le nosi ra le ba ba dirang lene borara botlhe rotlhe jaaka ga re ntse ana mme ebile ke be ke leboga thata gore marara ba tlile ka dipalo tse ke di lebogelang ba teng botlhe fano mo mosong mo mme ke tsweletse jalo ba gaetso ka go tlotla le go lemoga ba re nna bohano honorable councillor wa Khosing ward ra go leboga rra go na le mokwalo ga Sisphiri o kwa dilweng ke minister wa rona ke gore le ka go ska tshoga ka gore ga ke itse molato o ka reng ga o bua le ngwana ga gago ebile le ka bua ka dio tsa kgaolo ya lona re be rona re ka nna molato gongwe ba ba supiwang gore ba molato ba tla araba go tla arabisangwa gore gate ba irile molato a eng le gore go a kopile re tla thusanya jang ga gona ka tsela e leng gore re ka nna le bothata ba go bua le lona as councillors ke dumela ke re go na le tse rona re sa di itseng tse go ka bong go buiwa ka tsone nna re bua le lona le mapolotiki le bana ba rona ka ditlhabololo tsa motse ka go gakolana gore re dirang go tlhokomela setšhaba se jaaka ke re ra reng batho pele re tshwantse gore re be re le mo go tlameleng setšhaba mme ke go bukile gotlhe le komiti ya rona mono gae e re eteletsweng pele ke Ntate Ngwagi wa ga rona e le wa ga rakgadi ya rona ebile gape nna ke re tswa ga malome gape o go gabedi ra leboga mme komiti ya gago e o nna yo mo kgaolong ke a utlwa ngwana ke hano morutira kgomo
lenaneo le le kana le go temalla radio le no le le ke rata thata tsuri modimo wa go penal vita nkile ka go botsa ra tota mme modimo wa go penal vita ra ala nka ke ka ntsa kganyo nya mme re hano ra le bogala tiro le dirang ya ka nkile ka ya le tenka go kgaolo ra bua ka matshwenyego mme sengwe sa dikgantse ke dutlwang gore la tle re ga go le thata le tsoge maphakela le patrol the area jaaka le ba bangwe le bone ba ntse ba bega jalo mme ke dumela ke re ka re tlo go sala re le mo gae tla sala re iphutha re le ko di-community clusters re fana maele ka gone di-patrol tse tsa dinako tse di rileng tsa bosigo gore di ka dirwa jang gore re gagamatse ga ke ka tlhoka go bua ka go lemoga ba bangwe ba di-farmers committee ba re nang na bohano le ba ke ka reng ke bone ba disa kgomo yaka ga ba ipoletse mme tshwaragano le ba di butchara tla be le molemo thata re tla utlwa gore ba go dirisanya ka tselentse ang kana ba go gagamatsa ha kae gore bora di butchara ba ska ba iphitlhela ba tsere tse di sa ba le baganang tsa tlogatsa tsa ba tsenya mo mathateng mongwe wa batsadi ba ba mo komiting ya tswang ko number 13 district executive mme a tswa mo Naledi mme gakole leina le la gape ntsaraka tloga ke go bitsa ka la batho Mamodise o gapolotse ba ga Malete dikgomo tse tsa rona tse nang kileng ka botsa gore gore Molete kgomo enna le value kana enna le boleng ga se tsa go rekisetsa a gore a ro batla 7,000 kana o batla 18,000 mme ga re di lisitse di tsamamo ga re bone ele madi ra utlwana ba ga Malete ke re sa lemoge dikgomo tsa rona ele madi re di le sa di tsamaya batho ba di thaisetsa ba di tsela nna ke ikopela gore a re di seng re itseng go dikgomo tsa rona di tsamaelang teng ka gore o mpolela gore gone ka go bone ka kwa dikgomo tsa rona di fella ko di butchara kante seng di butchara tota itlabe ke gongwe ke gola ga batho ba di butchara re bona batho ba ga borone ba besa ga go na le go besiwang nama teng ga o tsena yala mo motseng jaana o bona di breast and di tshutshuma jaanong go ntloga ke gola ga ba di butchara ke re nama e sewa ko di butchareng tswa gongwe e remelwa mo matlong mo re be re tsa gone kana e bila go gane gore dikale tse le dishagetse tsa dinama ke nne le one fa ga go thata gore batho ba batla ba ishaga e betswa ntse smart ekete tswa ko butchareng re be re re gong ba di butchara ke bone yala jaanong go batla gone gore re sekaseke re tlhokomeleng leruo la rona ba ga Malete mme ke ne ke re ba VDC ba leng hano ke a leboga ba gaetsho re le kopile jalo gore nna le rona gore re thusanye kana mmereko wa batho pele wa go lwantsha borukutlhi tota ga wa tshwana gore go bo go kate o le bagangwa le ba sepodisi hela go bo go kate o le bagangwa le bogosi hela go bo go kate ke tiwa di-clusterela rotlhe re le batlhokomedi ba setšhaba ba morafe re tshwanetse gore re tshwaragane go lwantsha borukutlhi jaanong ga ke rialo Ramapodisi re ikotlaile bana ba gago re lebogela gore e be re le hanong mmogo go amogela ba ga rona go tswa ko number 13 district crime prevention committee le executive ba tlogetse ba bang ko morago jaaka ba boletse ga ke itse ra mme Mamotimisetsa go rogile wa le tlhapisa le lengwe mme ke tla re bongwana ke go tswa ko University of Botswana ba ile gore ke bonnese ba batlileng kwano ba ba ntseng bana le rona ke kgweditse ka ete tharo mpotse 6
3 months a ko le riana bo ngwana ke le ka dinao ba golo ba le bona ke a le leboga bo ngwanaka ke utlwile molaetsa wa lona le ka nna hatshe gore ne le tlile tota le re le tle go laela le sena go fetsa dikgwedi le dira le rona ga ke batle gore re iphitlhe ka monwana tate go bona jaaka o eteletse komiti e pele gore tsotlhe di apere tshiamo mo ga malete ra leka go thata bana ba rona ba tlile ana e le baithuti go tswa ko mmadikolo ba tle go itsweledisa tiro wa bone le go dira research mme re ba re lemogile ke re ba re bonetse gore go mono ga gona potsogo ditagi di tseneletse mme ditagi tota ga se tsa ela tsa metsokonyane ya bone bo ngwana ke go teng gate go na le dikatse le motokwane mme le bojalwa bo diriswa ke tla re ga bosutlha e tswa bojalwa bo dirilwe jalo re tswa bogologolong re itse gore bo marona ne ba ira bojalwa ba Setswana bo noa ka selekanyo ka dinako tse di rileng jaanong bo marona ba tšhentšhile le bone ga tlhatlola ebile wa tlhetlega ga tlhatlola ebile wa tlhetlega go nwetse bojalwa ruri bo bo hellang bo ama le gone go bereka ga rona bo marona le bo rra rona mo malwapeng bana ba rona ba tla ba tshotse metokwane ba tsena ka yone mo malwapeng re ile ba go sele re le batsadi o ka re ga re bone gore bana ba ira eng ene go mo go hela go senyetsa bana ba rona matshelo a e leng gore ba hela ko sepateleng ke sele se go teng re se bitse sa Dr. Sbrana ka gore ga o re wa re mentally gape ga ba batle o ka bua ka mental ga go te ko sepatela le batile go teng le kwadile mentally ga go tswang di tokela teng e ka nna dikgakololo kana le one melemo a teng ba gana go heta ka kgorweo ka gore hela ga go teng mentally go roa gore o molwetse wa tlhaloganyo mme ke sa itse gore ga tlhaloganyo yone go lemogile gore ya lwalwa o tshwantse o re thusiwa gore tlhaloganyo e lwalang e le ke go godisiwa kana e le ke go tokahatswa gate go tweng batho ba modimo gore ga o sa batle go amangwa le mental hospital tota ke go sa tlogele dilotse ke thuto e leng gore tshwantse gore re leke go isenya mo baneng ba rona mme bana ba ya ka ke re ba lemogile mathata a re nang nao ba ntse ba tshwere ka yone thuto eo e rile mo letsatsi le ne le dikadi 23 tsa April ne re na le bone mo kgotleng mo re tlo go bua ka gone go lwantsha tiriso ye ya metokwane le ditagi tse dingwe le bone bojalwa ya ka ke re bojalwa ga bongolate go itsitsi ba ga malete e bile a gona motsadi upe o ke ka reng ga ke bona a tshwere phafana be ke mo makalla kana a tshwere botlolo a diri kana a tshwere galase ya whisky kana ya wine be ke re o molato ke dio tse di batlang tirelo mo selekanyong mo bothong le mo maitseong re ska ranwa ikete jaanong tshwantse gore o ne o bo simola o di ka mahatsi kampo o ne mo e tla reng o tshwantse gore o bologe stupuselano o tshegeditswe ka gore wa o bo o robega jaanong ke re bo ngwanaka tiro e le dirileng gore re tle go lwantsha botlhoko bo mo godimo ga tse dingwe tse ne le di dira ke batla ke re mo pele ga setšhaba se re le leboge gore ne la re tswa maoto la ruta setšhaba mme ya re ko bohelong la ira gone mo go tshwanetseng la kgobokanya ka ne la kgobokanya ka teng ditswampelo tsa gore be ra go ira signboard e leng gore ke yone e ne le kgalema le kgalemela botlhoko bo re nang nabo gore
a re emiseng go dirisa ditagi tse ka gore di re senyetsa ditlhaloganyo di re senyetsa bokamoso re le bana mme ke sologela ke re ka ha le rutileng ka teng le sone sefikantswe se le se tlogetseng go bapa le tleliniki ya Siga se tla ya go agileng e le thuto mo setšhabeng sa ga Malete ke a le leboga bongwanaka go le tla yang teng tshegetsang yala jaaka go utlwile ditshupagano tshegetsang yala jalo go ya ko gae kana ko go boela ko madikolo mme le gore le ko metseng ya lona leng go thusa go aga setšhaba bongwanaka ke tla be ntse ke sologetse go le tla be ntse le tla moga Malete le lekola gore re ntse re tsoga jang le sa re latlha le dikgomo mogo wa ka ke tla be ntse ke eme gore ke sologela dikgomo ditata re kgare jwanele ke tla dira gore e gole sentle re tle re ja mokete ngwanaka modimo a le tshegofatseng bana ba ka a pula e le nele tseleng o rialo ke ra gore ke le rebola gore le ka emella ka gore ke dumela ke re nako ga ya le ama sentle le tla tsamaya sentle bana ba ka le dinepe ke le ditse le di beile kae mo Facebook rangwane mare re bole bana ba tsamaye re dirile le bone ka botswa pelo ga monate ga ke gakologelwe go pega re kgopisantseng teng ba dirile tiro ka botswerere a pula e le ne le bongwanaka o tsamayang sentle bana jaanong tiro e ya go lwantsha borukgutlhi bagaetsho a ka ne ke bua tota ga ne re ka e tsaka ka ga re tshwanetse re etseye ka teng ka tlhoafalo re e direng ka go tshwara diphuthego ra tshwaragana le sepodisi le ditlastara tsa rona re se ka ra reala re matshaba ka gore baeng ba etla ke gone be re simolola re dirana ke go report mme ke raela gore ke itse gore tota ngwaga o hitileng half ya yone ne re sa tlho re bereka ne le go nna re tsibogela ditiro ne re sa kgone go ithulaganya sentle mme lebaka le ke reng hela jaaka seipato ne le COVID mo nakong nngwe seipato sa rona ne le go a ditlhophong jaanong ga re santse re tswa mo maibing a ditlhopho ke dumela gore ne re tswa mo maibing ka gore se se ne sa diragala ne le situatswe hela se leng gore batho ne ba sa sologela gore a re tla be re le fa one di one re sa dile re ga kgametse gore gate go ne ga diragala jang mme gone ke sa batle go bua mantsi ke re re amogeleng puo e puso e ntšha re leke ga re ka lekang teng go dira le bone ka sebaka se ba tlabeng ba le teng ba tshwere ba bua ka sepatšhe se se makgwakgwa mme ba bangwe o ka re ga ba se bone ka gore ba batla tse dingwe maiteko ao ke gela gore rona ba re yang ko posong 1.4 gone ene ke itha ke re ra boitumelela ebile re nna re sologetswa gore o tla oketswa ya ko go 1.8 rangwane ka gore ga o ise gore ke mo go wena mposetse gore gora gore kgwedi e ke tle ke go bone ka o flopa teng go go utlwise gore go gola go siamile jang di ke tlaela kana ke ka la bokae ka moso ke a tsaya morago ga sebakanyana ka la botlhano nyabi ke tlang ga ke tswa ko posong o se ka tsamela kgakala le o tlo tsa 1.4 ke ra gone gore ra e lebogela fa ba santseng ba le ko morago teng ke maswabi a gore ke dumela re batla goroga mme modimo o tla nnantse a re tshegofaditse a le gore le Batswana ka gore re eletsa go direlwa sentle ko bohelong tota ga re batle gope ga re tla go tlhagotlhanang lope teng mme jaanong
jaaka ga letshwenyego e le gore borukhutlhi tota motho wa tla re mme batho ne ba humanegile bogologolo mme ne ba sa senye ne ba sa utswe tota gatte gare go tseneng mme nnete e salang ke gone gore ga motho a sa dire o tlelwa ke dikakanyo di sele ga motho a sena letseno gone o ka nna a raelesega ga ke rotloetse gore re raelesege o ka nna a raelesega go dirisa ditsa batho ba bangwe jaanong ga gongwe ke bofula bo bo feteletseng bo a gore e re gore o ne o ka senya ka tsela e rileng a wa go kgakgamolola dipone o tsaya gate copper wire gore jaanong matshelo a batho a ba tlhakatlhakanya le sepatela gongwe be sa kgaotsa kgone go operata le ditsamaiso hela tsa setšhaba di be di anega nya dira mathata batho ba re reng re mo seemong seo sa gore ka gore ga rena eng re rukutlhe ke mathata a matona mme ra re gongwe tse dingwe hela ka bangwe ba ntse ba bua ke gone gore re ipope ka mephato ampo mephato ke ra gore gongwe ga le le mo kgaolong e rileng le be le re go le re ra go refosanya jaana ba bangwe gongwe ba ka petrola ka nako e ba bangwe ka nako a gore ba bangwe be re tsaya awara a phakela depending gore ga gongwe ga be le gore ba bangwe ka gore ba a bereka mo mosong jalo ba tle ba robetse mme ga o ba neela shift ya earlier in the evening gongwe go tlhela ka bo 10 ka nako e ba tla beng go setse go a go robala e tla be e le mo go siameng ba bangwe re be re ikaba gore nya ka di awara tse tsa gare ga bosigo le tsa phakela re ka tsena mme re be re nna re refosanya jalo ra go tswa ko number 13 o nantha re ba bangwe ka gore gongwe be le batho ba ba setseng ba godile go nna bokete mo bagolong gore ba ka re ka nako yo bo ba patrol mme e be le gore ga re na le letsenonyana jaaka re na le ene 1.4 o tla yang ko 1.82 re be re re mo teng re nna re ngatha jana re tsenya mo letlole la rona re le clustera re be re bana ba rona ke bone jaanong ba re ba hirang gore ba re ireleng tsone di-patrol tse ka nako a gore letseno le re be re lisa go bone ke teng ko le gore le rona re tla be re ira mo go teng employment creation la ga gongwe letseno e tla be se lepe le kalokalo ke meakanya e ke tsang ke re jaaka ga ba tilana go gone gore ra mogane megopolo re simolla tirisanyo mmogo ye ke dumela ke re go gagamatsa go a ko pele re tshotse le dipalopalo ba sepodisi sa rona ba tlile go di supa gore go ntse go tsamaya mmago kwa nkileng ka lebogela mo nakong ye hitileng re Motlatlhai ke ga ke itsise gore ra Sephotho o ntsa a tsela batho mo lebaleng ga ke tsora mafoko a ke boammaruri go to bone mapodisi a rona ba irile tiro e tona ya re ga ba ntse ba tracer ba tswa go bona motho sa bolong go na dira batho dilo ha lebaleng le re le reng ke showground ka ga a tsaya batho dipetelelo tsa kgaolo ya rona ga Ramotswa ne dile go godimo go tlhabisa ditlhong jaanong monna yo go bonwa ga gagwe go kgonne le go solva le di-case tse dingwe tse leng gore batho go ne go supagala gore batho ba di eteletswe mme go sa kgone go tshwaragangwa mo go teng ke DNA ga go tshwantshangwa yone tsamaiso ya DNA ya go tshwantshanya madi gore a e ka tswa gore a ene mo dira dilo yo se e leng gore rona re tshwantse re se dire le batho a re kgalemeng gore go tlogelwe go a go iphitlhwa ko kana ga ke baratani ba kopana ko lebaleng kwa e le mmele rre ba le mo dikolong ga gongwe ba tswa ko malapeng a harologaneng ga gongwe le rre wa lelapa a tshotse mosetsanyana ga gongwe le
mme wa lelapa a tshotse mosimane jaanong dio tse ke sone se Raseputho a ntseng a kgona a ta a tlhasela wa rre a ba a betelela wa mme jaanong ra bona gore tse dingwe ke rona re ipa mo diphatseng bomma le borra gore a re rutaneng ko setšhabeng gore a re tlogeleng go ira dilo tseo ka gore yaanong o Raseputho o mongwe o tla tloga a bona gore o le ka gore o ile kgolegelong a ba re le nnante ke itshimolele ke go ira tse dintseng di irwa ke rreo mme e nngwe e tona e re nna re bua ka yone ne re le ga ngogola le ngwago ne re le ko dikgotleng tse dingwe go leka go lwantsha kgannye ya gender based violence ga nka ka e tlogela ko morago ka gore ke nngwe ya dithulaganyo tse ke di tshegetsang tse ke di dirang gore a re rutaneng ka kagiso mo malapeng ke tiro ya rona borara gore re leke go agisanya batho polao ya motho tota yone re kgalemele re be re kgalemele go tlhela re kgala mathe moganong a dintwa tse sa malapa re itse gore go a buisa ngwaga golowe ba re ntwa kgolo ke a molomo tiro ya rona re le batsadi re la bana mme ga ba bona ba sa welane sentle tshwanetse gore re tswelele ka gone go ba thusa gore a re utlwane mme ne ke re ka magoko a kalo ba gaetso re sologela gore le tla re tlogelela mafoko a monate dikgakololo tse di molemo tse di tla re isang pele jaaka re buile gore matlogo sha mabapi kgaolo tsa rona bo mogodisane le bonaledi ka malete tota le gangwa ketse o malome go tswa ko mogong ya tswang teng motsolo monnyenyane ga kitso dipalo tsa teng di kae ga le setse le monetse marulana pele ka go lwantsha borukgutlhi ke dumela ke re ga le setse le godilenya la go tsamaya smooth ka gore le tlabe le tsa le ipaakantse batho ba ise ba nne bantsi ga ba goroga ba itlhela le ntse sentle mme le rona barua kgomo le ba dibutšhara ke dumela ke re leruo la rona le tla babalesega ba dino tse di tsididi go ka ntate mokgatlho re nne re bua jalo ka kgang ya medumo go dibareng gore a re se ka ra tshosetsa ba bangwe medumo ba e leng gore bone gongwe ga ba rate bojalwa wa sekgowa ba ithatela fanta le coke e re ga re nwa ga re itumela a re itumeleng ka tsamaiso e tlhamaletseng ya gore re se ka ra ba tshosetsa medumo mme rotlhe barua kgomo farmers committees ba ga rona le mmogo a re tsweleleng ka go dira mmogo baruti ba rona thapelo e botlhokwa mme nna kana thapelo ke dumela kere e tsamayalana le go tshwara ka diatla o se ka tla gore rapela yala morutira kgomo ya re ga ra dipatroleng go boro wena wa sala ka gore o ratise wa utlwa morutira dikara rotlhe re tshwara ga nna tiro a gona o go teng ka gore ene o rapetse a sale re mmogo re tsena mo tirong ba rotlhe e ne ke re ka magoko a kalo ga ke tlogetse bangwe ka ko ntle ke sa ba lemoga ba ta intshwarela mme setšhaba sa ga malete rotlhe a re tshwaraganneng tiro e re le batsadi mo malapeng re tshwanela ke gore re lebe goga go le botlhokwa gore re thusanye ka twantsho borukgutlhi ne ke re ka magoko a kalo a re tlholeng sentle ba ga rona pula tla re le boge marona jalo ka kamogelo ya motiae e tla re fang mosetlana wa go tlhola ka kwano le di atlhatlha ka tlhamalalo tse di maleba e re morago ga yone tlotla ne ke gakolwa jalo re tsamaisa re le rotlhe ka kwano gore re na le ba ga rona ba badiragatsi ba gongwe ba tlile thari go bone le gore ba
le bona re ba lemoga ra leboga botsadi mo sebakeng se go se re lebogele ka mogelo wa gago e nonofileng mme re gatele pele re kope jalo mo kamela sepodisi sa Botswana mo gara motswa mo kampeng ya ra motswa Master James mo ikwatlhai ke ena tla re be pele dipalo tse re nang le tsone tsa borukutlo jo bo rapisitseng ka kono ga malete ke a leboga motsamaisi tiro ke a dumedisa botsadi jwa me ka pula mo mosong wa tsatsi la gompieno nketelela motsamaisa tiro ke simolola ka go lemoga kgosikgolo ke lemoge le mothusi wa gago ke lemoge mokhanselara wa kgaolo e re leng mo go yone ke lemoge